Pemirsa Bali Kantun Rajak mengusaha ngukuhang dados silih tunggil destinasi favorit wisatawan mancanegara, pemekasnya ne majang wisatawan Malaysia. Indike inucap kecinhayang saking penerbangan Malaysia nuju Pulau Dewata, sane keuningin manggih penincapan. Pinaka silih tunggil negara tetangga sane madue prakanti sarang Indonesia, Malaysia nyumbang wilangan wisatawan sane ageng ke Bali nyabran warsenyane. Ring sawetara bulan ungkuran panincapan kunjungan wisatawan Malaysia saya nincap sinarengan ring mawowohnyane frekuensi penerbangan langsung saking makudang-kudang kota ring Malaysia nuju Bali. General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Gusti Ngurah Rai Handi Heriu Ditiawan Mausang, Malaysia dados silih tunggil rute antuk kuentenan penumpang pinih akeh ring Bandara Igusti Ngurah Rai. Anutin data sanewenten rute saking Miwah nuju Kuala Lumpur pinake silih tunggil rute internasional tersibuk selami warsane mangkin antuk ngayahin ayutan diri penumpang. Lianan punike pengrau WNA Malaysia ring Pulau Bali taler kekantenang ageng inggih punike kantos 100 petang dasa talian diri ring warsani mangkin kantos bulan Juli. Manut dane ring kuentenan rute penerbangan langsung saking Miwah nuju kota Kinabalu, ring Bandara Ngurah Rai keaptiang sida dados selah pemarki majeng para pelaku perjalanan saking negeri jiran antuk melancaran ke destinasi wisata Pulau Dewata. Bali Pos Nguningayang.